Kerwitsa ke Iran daga Estra ke Central Israel hadu bagi kebuar ke Iran kilakam bau Prime Minister Benjamin Netanyahu ulah kelon yaplang. Ja Prime Minister jengkeri Israel Benjamin Netanyahu haka meeting ke high level security meeting jengkeri Israel mentah ke steps ngi ublay. Kabuk Presiden Donald Trump bau Supreme Leader batma jengke Iran Mojtaba Khamenei tiknasyu ba undang im. Khot ke Irannya barok kiri Muslim ha Middle East ban beno yang ketem sipai jong ke Amerika na kiri jongki. Ki khubor ki balakam ya ke jengkelon yapno jong Prime Minister jengkri Israel Benjamin Netanyahu kala kelalong kum ke headline hakikot khubor keleng ha ke perthai. Henry kat kum nak office jong Prime Minister jengke Israel Benjamin Netanyahu kala kentaj mardor ya ke jingkam jong kilat patai kubor. Kam tam kilat patai kubor jong ke Iran ya ke jingyap jong Benjamin Netanyahu nen ke sengi sajan haka estraj jong ke Iran. Kata kum ka keput keliang ya ke Israel bat ke Amerika. Hadu ba away politician jong ke British ula ong baladau Benjamin Netanyahu un kelon yapno mano ban simti ban pej ya ke Amerika. Dak bakren Parsi bau Benjamin Netanyahu udai ba kontrol tange ke Israel Henry Watt ya kari Amerika ya Donald Trump. Henry katkum ke jingkren pensai na kaling juga office jung Prime Minister ke Israel Benjamin Netanyahu kepala kentaj mardor ya ke jingkam jingkot kubor keleng kapertai ya ke jingkelon yapno jung Prime Minister jong kari Israel Benjamin Netanyahu. Ka Iran nen kasing sajan kela kerwit ting ya ka Central Israel kabar penlong ya ka jingjulor kabar syirkai hadu baki rescue force kidang ya le ban pelajim ya bungut kiru pajbah. Kum taru Prime Minister kri Israel shimla donlang ha ka meeting ka high level security briefing kabar lam khmat barabor da Benjamin Netanyahu hendrai menta ka steps ngi blepat la shimtino da defense minister kata ukats. Presiden Donald Trump ulah kam ba ke Amerika kala job ya kene katma Persia ke Iran. Bat Donald Trump ulah kamru pa tiknasyu ba Supreme Leader batmai pamenta jung ke Iran Mojtaba Khamenei ba undang im. Henry klaim kano pat ka kupor jing pentikna pa ha kano kurkom ulidar batmai pamenta jung ke Iran ulayap lani undang im. Ki khubor jong ki Israel kilakam bagi Israel keladuna ya kita ginamding ha kane katma Persia ke Iran ha kwa pentip ya kane sya ke Amerika kad bagi Iran kelapen klan cicu ya kita ki cluster missile kabala ban penlut kloy ya ki tirthma ya da jong ke Israel kad bagi khubor kilakam ba kumbah 20% ki jaka pen her namding jong ke Iran layu ban penjot pen pra pen sniuno da ke Israel bat ke Amerika. Kad bagi Iran kadang ya kun ban pen triang Persia ke Amerika bar ke Israel. Ka Iran kala kentu ya barok kiri Muslim ha Middle East bagi dai ban beno yi ketem sipai jong ke Amerika nagari jongki. Namar ka Iran kan omap satia ban kerwit na pangkat badan di ketem sipai jong kari Amerika la kadai ha kano kariru. Hadu basan teli ki jetma kidum peniang jong kari Amerika ki bala jot la stiuno. Kibala jot las nuno ha ke jing kerwit kelajung ke Iran ha ketem sipa jung keri Amerika kebadon ha Saudi Arabia. Kum taru ke ke bandang jan nang ne syakmat tongan ape kiwe pat ki khobor ke bandang wan kublai sibon.